hobane la re ka etsa eng ha sa hlola kgutla. Tlamehile re tie dipelo, re be strong. And ntho e one ke le ke kgothatsa ka yona gore fela ntate wa ka ha tsamaya le wene ke expectile ka teng. Ha tsamaya lefu la motho, o tsamaile lefu la ntate Modimo ka nako ya hae. So ntho e jwale e bontsha hore ntate wa ka ene le motho a special bathong. Ho thwe ntho e etsang o tla tsamaya ka yona. Marena ha tsamaya ka ntho e batho ba nang go tsamaya ka yona. O tsamaile ka lefu la ntate Modimo. O hanne ka yena direng tsa hae. O hanne ka yena batho ba ba mmatla left center and right. Ba hlolehile. Mme ntate Modimo a decide hore a mo nke ena ka boyena, a mo phomotse. Hobane ntate wa ka o ne a imetswe. Cause ha re le two ne re na le nako re dule fatshe re bue re qoqe le ena. A re monne nna ke sebeditse bophelong. Nna ke na le ntho e itseng, wena o batla ho ba le eng. And before a hlokahala ne ke mmontsha account ya ka ke re ke a leboha ka ntho e nketseditseng yona. If se ke kgone ho iketsa tjhelete e kana, ho tjhong o bohlokwa bophelong ba ka. Jwale ke tsebe gore ke felle ke kgathetse matla. Ke kgathetse matla. Motho o a tsamaile monana hae o tlo ba thatanyana le mosanyana tsena tse pedi tse tlang kapa tse hlano tse tlang. E ne le senotlolo. Ke a tseba ne ke sokola ke le ke re ntate wa ka ho tjena tshwara phone fela dintho ne di etsahala. No tje o tlo ba difficult. Ho tlo ba thatha maphelong a rona. Mare he wa hlase sa hlayang ho thwe lefu ke ngwetsi ya malapa ohle. Kopa re tshediseng ba mokete re beng kaofela ba kgotsi kaofela ba ntate wa ka ke a leboha re sintse le motsheditse lena le yena community kaofela batho ba train ra tsa ntate wa rena rata train ka pelo ya kaofela. Ona sa batle no ka mpa re sia mo a ya training na sa mmamele story re ke a tsamaya ke a training. Mara le ntse de o tlo khutla tsa o qetela tsa lansia ka tsona la re monna motho wa mme wa hlomphuwa, motho wa mme wa ratuwa, motho wa mme o mo hlokomele. Hobane o ka senyale o sena tjhelete, o tla hlokomela mosadi ka mo sena tjhelete. Ona kgona ho sia mme wa ka a tsamaye bo ma 2 weeks mara ha kgutla ka tlung